Dyna'r rheswm mae Dreigiau Caerdydd yn llechu ar waelod tabl yr NSL wedi 10 rownd. Mae diffyg manteisio ar y parth 10 bwynt y Supershot wedi cyfrannu tuag at y dechrau siomedig i'r tymor. Ond wedi deud hynny, Birmingham Panthers ydy'r unig dîm mae Dreigiau Caerdydd wedi curo y tymor hwn. Felly, heno, mi fydd y rhaid i Row, Iarrington a Beard fanteisio'n llwyr ar y parth yma mwyn ceisio bryd y dwbl dros y tîm o Birmingham. Cyfle heno i ail chwarae y gêm gafodd ei gohirio yn rownd 3 yn dilyn anaf cas i Liam Middleton o'r Dreigiau. Ac felly, yn dilyn y gêm, bydd pob tîm wedi chwarae 10 gêm yn union. Pwyntiau llawn fydd y nod felly mwyn wneud yn siŵr a bydd bwlch rhwngth nhw a Rhinos yn ymestyn yn ormodol. Mae'r chwarter cyntaf wedi bod mor gystadleuol, mor gorfforol a mor agos. Ond fe ddaeth Chelsea Beard ymlaen yn gynnar yn yr ail chwarter yma. A dyna'n union pam. Y newid wedi talu ar ei ganfed. Mi oedd Dreigiau lawr o 10 pwynt yn gynharach yn y chwarter yma. Y gwahaniaeth lawr i 5 rwan. A Gabby Sinclair yn ychwanegu at sgôr y Panthers. Appleby Prince yn neud yn wych yn erbyn y profiadol Ziggy Burger. Wrth i'r cloc, gyfri lawr, Chelsea Beard yn gywir. 2 bwynt ychwanegol i'r Dreigiau ar ddiwedd yr ail chwarter. Gwych gan Jackie Newton yn rhyngipio'r bêl. Cyfle euraidd i'r Dreigiau fan hyn ac i Chelsea Beard. Ond mae hi methu. Cyfle'n syth o dan yr rhwyd wedi'w golli. Mae Gwynt yn hwylio'r Dreigiau bellach. Row yn mynd amdani. A maen nhw'n gyfartal 41-1. Mae yna frwydr enfawr di bod rhwng y ddwy yma heno, Brown a Row. Y dyfarnwyr di cael gair efo'i gilydd a Row yn gorfod eistedd ar yr ymyl am 2 funud. Y tîm cartra lawr i 6 chwaraewr felly Gabby Sinclair a'r Panthers yn cymryd mantais llawn o hyn. Mae'r Dreigiau yn ôl fyny i 7, ond Beard sy'n mlaen yn lle Row tro yma. Iarrington i Beard. Beard am 2 bwynt. A mae hi'n methu. Mae'n cael cyfle arall. Ond yr un hen stori. Y 4rydd chwarter ta. 4 pwynt yn gwahanu'r 2 dîm ar hyn o bryd a'r Panthers wrthi. Alex Johnson, gwych ganddi hi. Chelsea Beard i gair bwlch lawr i 2 bwynt ta. Ac mae hi'n gywir. Chwarae da gan y Dreigiau a chyfle i unioni'r sgôr. Na! Ond achubiaeth geith i ail gyfle. No. Y cyfle i ddod ar gêm y gyfartal wedi mynd yn ofer. Sgwni pa mor gostus fydd hynny i'r Dreigiau. Wel, y Panthers wedi ymestyn i mantais ac yn cipio'r fuddigoliaeth yn yr House of Sport. Y Dreigiau wedi brwydro'n ddewr ond noson y tîm o Birmingham ydy hi. Y sgôr terfynol. Dreigiau Caerdydd 56, Birmingham Panthers 62. Talk to me how you're feeling, because that was such a dogfight out there and unlucky tonight. Yeah, it was really, really tough from start to finish and really devastated not to come away with a win. I think we worked so hard and played so well against them when we met up just a few games ago, so we're really looking forward to the challenge tonight, but I'm really unlucky. Was it what you expected, that physical battle? I think I expected Birmingham to bring it, given that we played them just 10 days ago when we came away with the win, so I knew they'd be out with a vengeance. And credit to them, they played a game on Sunday and had a quick turnaround. I mean, so did we, so I'm not surprised that it did get quite physical by the end. I think there are a few tired bodies out there, but
they were the ones to push through and get the win, so we can only learn. You clawed back a 10-point deficit at one point. How important is it that you can do that in the match? Firstly, it's a little bit disappointing when they get on a run like that and we don't respond, but what was great to see is that they did respond eventually and then they just clawed it back. So we always talk about sticking to the process, trying to get one possession at a time. So to see them do that and bring ourselves back into the game by halftime was great. How frustrating is it when you know you can beat this team and you have? Yeah, I think that's the thing. We let ourselves down a little bit and had to play catch-up netball for a while there, but we did give ourselves a really good chance. So knowing that we can take it to these teams gives us that belief, but yeah, we can't play catch-up netball against solid sides like that.